YouTube it's boy Tsirufatso Mphela. I'm back again with another banger. Nazi nani bafitsi nginiphatheleni content sesibuyile bafitsi. Sesibuyile. So vandag nginiphathele out yami yakhala ndukanya mcava. So uyangimangaza mabathi ufuna second chance uka ngumcava utsharo nani nani fili. But it's ngumuzi ukuthi ukhala ngani fili. Surely vele uka akusi lento engicabanga ukuthi iyo fili. Yeah, out yami. Ugrand. Mnandi. Babulise la out yami. Bafethu igama lami uFlexi angithola ngiloma kayiye Brand Fisher. So ngiyakhala ngifuna uncedo nje yami ngithola. Sure. Uncedo abantu ama second chance ngithola. Nami ngifuna second chance. Yazi sokunceda. Thina la yazi sinceda wonke umuntu fili wena kambani fili ku relationship yakho. Mfethu shuthi mina nalo girl sixabene ngithola. Lo girl ukhala ngokuthi ngiyamcontrola ngithola. Shuthi mina lento azenza azingichazi ngithola. So ku relationship mawumjida kumele ulead ngithola. Manje lo girl lo ngicabanga ngathi fele une short temper ngithola. Une short temper. So yini yakulwisa uyaklapa or kambani fili? Akangilwisi inkinga yena mina naye fele. Ngathi as understandane ngithola. So mangilibeka naye alibeka. Yeah. So na communicator or is like lack of communication. Lack of communication. Yeah, lack of communication. Fede yinto ekhabatha ma relationship fede. Then futhi umuntu ongalayo ngithola mangikhuluma naye ngithola. Mina nala kasixoxi grand ngithola. Masikhuluma njalo siyaxabana. Fede ka so wena naye singayilungisa indaba yini ngithola. Singayilungisa. So make sure ukuthi sayilungisa. Ngithola. Then sibone ukuthi senzani but izinto surely izolunga because uphethe mina awuthi amanye ngobhayizisa into engifuna ukuthi ayiyeke ngithola ugroove kakhulu umntana lona ugroove nani futhi ngithole groovini manje mina ngizibonela ukele groovini ngivana machita ngithola lo kelo fele beka grand masaqala naye maybe ube grand for 1 month then masisingena ku 2 months nangisekazi veze ukuthi ubani kahle ngithola. Yeah. Sangifostani sakangicela imali njalo every day. Le mali le ngicabanga ngathi mina yesibane for into ezisirious. Into zesikela. Hayi, tshwala. Every Saturday baya groove. Sure, mina umbheja uthiyami ufake boma 2 clipanyana angithola ukhuthazise. Mara leyo mali leyo mfethu noma umjida kumele ubone ukuthi enza into ezisirious ngithola ingapheleli emoyeni phela ngispanela kanzima ngithola ngi-out ngiyahasa. So yena uyakubheja feel because makakhaleli imali yakho feel. Next. Imebheja kuphela. Ngitshela ukuthi umsebenzi we-out. So impintshi zakhe umobhekile akusimpintshi zakhe esibhayizisa relationship yakho naye. Fele na kuimpintshi zakhe ngathi uyophethe fele lo girl lo. Like ngithola ngathi boss lady intonyana ngithola. Abona ukuthula. Boss lady. Lazivele negama lakhe unokuthula. Unokuthula igama lakhe fele unokuthula igama lakhe. Manje ka mina like ngifuna change ngithola. Mina na settle grand ngithola. Ngoba ka angikhona ukumove on. Lo girl ngiyamthanda. So now mina manje nihlukene fele. Like feel into siphushe 6 months feel ngimjive ngoJune ngiyangithola ngicabanga ukuthi into zami zizohlangana grand ngizomanga umunye girl hayi ngihlezi ngihlangana naye mangihlangana naye inkinga njalo like kuya lento leyo na uyacala ngithola manje kule 6 months nyana next aferi yacama out esayidina ngithola uzolokhu snack aneka ngithola mara mfethu leya mfethu ayimeni yami leya main chick I can say feel Fede tsisimlandi intwana unokuthula Fede so so uploma around ngiploma around sambeni Fede ngimbeke la ngizomkhipha mina Fede Fede because ayimele silungise indaba enemi sithi sayiqeda bafithu igama laMkhomotso Mphela we are heading out. Yo kunini simfuna unokuthula akatholakali but somplomela isimzame kamagcina bafithu ngoba yikho bomngane yakhe ngithola so singamfonela simkhiphe mpelele ukuthi umuzi uthini fili then senze izinto za fast sokuyabanda nokubanda la ekasi zakhala bafithu zakhala mpelele la ungakhohlwa bafithu nawe emona inkinga ibhalele lishow le bafithu na inamba yakho la phansi yakhohlwa ningakhohlwa ukusubscribe like and follow and share nazi nani athi kambani Fede uthi awuyaphuma nini Fede let's hope somtho abantu
Angiyakazali fila angiyakazali mntwana sikhona kinga ukuthi fanda ngashila amasoja wami kortesi yangithola sobona ngayo yeah sobona fili but wena so make sure ukuthi niyabuyelana wena naye afela azobona yeah uyelo ndo ticheri endena marafili hello njani ngiyaphila unokuthula fili yamazi nazana kanjani fili wena naye bekajula nami singene la esiphakathini kwini ojula naye manje kenzakalini uyangilawula uyakulawula wenzani ucontrola ngani akavu afuna ukuthi ngijive and like vele like ungithole ngijive yabo so ufuna like mina ngiyekela ukujive ufuna ngiyekela impilo engiphilayo ngenxa yokuthi yena ukhona yeah ngithi obvious umuntu wakho yabo yeah umuntu wami ungithole nginje angangichange because nama ngimchange hayibo ayithi umuntu momthando uyamshintshela yabo so manje yiyo le into enhlukanisayo wena yeah angimfuni umuntu ongilawulayo mina but wena uyamthanda fili mina ngimthanda awusamthandi manje awile kancinci awuthiyami yamuzwa uthini fili yanyamuzwa wena mtshela ukuthi fili kambani fili mtshela ukuthi angeke usamlawuli ngithula mfethu mina ngibhalile second chance mfethu mina nawe ngifuna silungise izinto ngithola fere ayikuthi mina ngiyakulawula mfethu nawe mfethu kumele ulimite ngithola ungayenzi overdo mfethu ngithola fere angiyalo ngagroove nami ngiyagroove ngithola ma wena every Saturday mfethu imali yami iphelele groove manje ngayiyezi lento leyo uyakubheja fili yeah uyangibheja maka kangiphi imali etheni manje makakhuluma ngathi manje ungiphi imali etheni ngiyazama umjida mfethu uyazama makabonakali bra akubonakali mfethu ngiyazama ulongo mfethu uyajabula manje kunika imali musi bese uyajava ngawo uyajabula makakunika imali usuka ngihlatha it's not like ungiphi imali yotshwala uyangihlatha musi imali yama-Fransal mfethu i-Fransal mfethu ngize-afford kanjani i-Fransal mfethu ngisiphandela mfethu ikasi mfethu yeah uthiyami mfethu awubhayizisi awuthiyami fili hawu naye iyazibhayizisa hawu khipha imali lekela ukupoketela imali khipha imali bra ngikhipha ujive ngayo hayibo mfethu lo muntu lo ngika imali angaze ngabona buy something mfethu important nakibo bayakhala mfethu bathi ngiyuza umntwana kubo umntwana wabo so wena bocabangani fili ngayi because uka ufuna i-love back and uka uyakuthanda yangithola manje wawuza nabantu mfethu uyazazi ukuthi nje uninkani mfethu obvious angithi makeza kuwe wena uyamjikisa umlumisa ngezinja lo muntu lo mfethu like several times angijikisa ngize kubo mfethu sure manje wayakhetha ukubuya ngoDecember wonke la mama kade ahleli kuphi kade uhleli kuphi mfethu bengisacabanga nami angithola ngithole like i-version enew eyami mfethu manje sengitshentshile mfethu manje umblokeleni ngimblokeleni angisafuni ukukhuluma naye angithi ngifuna like nami ngifuna ukuzicabanga njengoba naye afuna ukuzicabanga kade afuna ukuzicabanga kanjani ngisipende kanje maka nokuthula kanjani ngisipende kanje mfethu mina ufuna imali yakho ngifuna wena so uyidlile kuyafana imali yami yeke unginike kuyafana musa uyiphuzile kuyafana bofuna yakho straight ephuma epokotweni lakho or awuyifune yami kuyafana kuyokunginika imali wena hlezi kimi engikhiphayo mfethu lo muntu lo mfethu ngimka imali every week yangithola ngimka 50% umholo wami angithi mina vele ngiyasiphandela sure bese ngenza so ukhona intombazane ke kaphethe umfana mina ngeke ngimphethe umfana shempra kuphi uyaphanda uka uthe sipanana sekhawashi uyaphanda uphandela thina uphandela thina makwena mfethu angicabangeli mfethu nokuthula ngeke uzophuza imali yami njalo ubone ukuthi ngisipanela kanzima kanje and uyagroova nakayiye ngithola so ka uyaphanda unyagroova so uyampayizisa ungithole emgrooveni bra manje uyitshela ukuthini uzongishintsha ngoba ungithole emgrooveni angiyali mfethu kumele ugroove nje kahle mfethu nokuthula mfethu cabanga mina mfethu lo muntu lo ngibona ifuture kuwe cabanga senginomntwana umntwana omama amagreva atgroova kanje hayi mfethu cabanga ntwana ngiyi-29 Bosegrovini, ngeyi-6 Bosegrovini. Every Saturday. Wena yonke into uyawasha kuphuza yonke into.
ngiphuza yonke lo muntu uphethe ne-black. ungitshela ukuthi ngiphuza i-black Mbombi uphuza yonke into into ipiyawasha kuwe manje utshela abantu indaba yonke into percentage uyayiphuza utshela abantu indaba umuntu ofuna ukubuya ekhaya umuntu ohamba kutshela abantu indaba zami abantu laba Yibo kamakhamera bheka amakamera bazolungisa indaba Sasalungisa. yibo bazolungisa indaba ayikho into ezolunga ayikho So and bheka ungakanani lo muntu lo ngicompheke ungakanani ngicompheke mesime kanje siyi2 siyahamba siye mall siyi2 umfishane makepete ngiyakujabulisa ufunani ekujabulisa empetheni. utshela yimi lento leyo yeah mfethu angiyali ngishort but long mfethu awutshelanga angikutshelanga yona leyo Makakuvini umbonile ukuthi mfishane mos or bekame phezulu kwamabhodlela feed. angazi kade ume phezukani so uyazimangaza manje after all face lo muntu lobeka ngitshela ukuthi akazi ahlangane nawe uthi fana nami ngazongiphika la Sure. ngazongiphika la ubona amakhamera hawu wena wasoyidlile imali yami wena wayoza namakhamera uyazazi ngithi unjani yo ayishembona yazi like unedrama yabona babathi kimi nawe bana unedrama bakhuluma ngawe wena unedrama shimi unedrama mina nawe setlile awu baby nokuthula baby ungalisho lelo gama bazosibukela abantu bese babona uthi baby thola ukuthi khona umuntu omusha ongenile Oh ukhona vele uzwa umuntu ngabantu omusha. ile zinto lezi uzwa ngabantu mamela ngabangani bakhe And wayumamela ngabangani bakho? ngilalela ngabangani bami abangani bami balalela ngami mfethu athi wena ulalela ngabangani bakho mfethu. lo muntu lo mfethu mina ngicela ungangicontrol mina wena ufuna ukungilawula maka wena ufuna ngikulawula yeah Iyahlangana le nto le. yimi indoda ekabantu ekabantu angikunike imali Yeah. le mali engikunike yona mfethu ingakushada hayi le mali engikunike yona ingakushada ungazali kanjalo bra akazanga nemali leyo mali leyo ayifiki wena nemali kwemali unjenje ungamudla mina wena ngidla wena ungasithi usukele namsonde kanjani nokuthula marini ozenzani Yo kanye konga. lo muntu lo mfethu bekanye khongaka uzokwenzakalani mfethu buya kimi uzongidlisa amagwinya akufani angwafuni abantu bamelwa yikude mama nabo emaketini siso bakho laba kulisa inyama enhloko Udla inyama phela umuntu enhloko. bengifaka angidli McDonald's yeah angisho wena ukuthi ukudla ngami uzongidlisa ikota kambesuma ngixoxele bhuti wami ungidlisa ikota kambesuma 22 rand. ayifiki nakula simanje akufani le muntu ngumthola awumi mfethu imlomo yakhe womile alambile mfethu alambile mfethu nakuba mama kuyacaba mfethu ngenza konke nikukhona mfethu ngimabhayile something manje wena ufuna ukusitshela ukuthi wena ngisika ngisaba support ka mina ngiphela kulomntana lo ngazongenza kanjalo Wena uthi udle awutheke yasekhawashi uyava yokuva ngayo bese uyamcontrola futhi. angimlawuli mina Makathi uyamlawula. Silakushaya awutham ukubani ushaya umunye la. mfethu lo muntu obvious thina ngithi masibathinta bayasibophisa Yeah. lo muntu lo mfethu caba nginjani mfethu ebusweni Yo ngiyakubona. Uye lo mntana lona mfethu wawumshaya. nginoba ngimkhuza mfethu Wawumshaya. ngiyacela ushawa intomzakhe lona ushawa intomzakhe mina ngiloyal kanje kuwe lezi kade zibhizi nawe zonke zonke mfethu ngijoyina 6 months yangithola Wena bojolano yena wena bojolano bani wena? mina mengijona nobani Before ujolana naye. ngithola ngajuli Awumthola ngajuli. ngithola ngajuli Wena ngiyamzama wena ngiyamzama lo Yamzama. Yamzama. Akazameki awuthi. akazameki mfethu Akazameki nokusina makini nokuthula. ngani mina ngisamfuni lo mfana lo ayekela ukungizama angithi uyangizama ngizozizama bakhona bazo angiyifuni angisayifuni angithi uyasondla kithi angiyifuni vele Mfethu indoda must provide. Ngithi indoda must feed. So wena ukhali ukuthi mara awutheke. yena mangikhala ngithi ngifuna imali akangayinex angayinex ufuna ngikuphi imali Wena wenza. 350 yahola mfethu nami ufuna imali nokuthi kube dry yangazi 370 ngomalini nokuba dry uyazi ukuthi ngiyaphuma nabangani bami every weekend samantombazane bra Oh so nonke nijiva bajive zondi. Yeah. yabo into ngikhuluma ngazo ujiva wonke Bathi uhlezi uka Deep Kloof Orlando Middlelands namanje ubuye groove ungikhaphile kuleyo groove ngihlezi ngibona ama-status wakho like yo wena shem like yazi umuntu beliso yangiblockile mfethu Oh that's why blocking. Yeah. Manje umblockilini feed. hayi mina ngisamfuni umfishane lo muntu lona like bra umfishane yini uyisaphi height Hayithi uzomguga. Height maybe ngimguge
ayithi kwenye indawo awuyazi empetheni ngiyamjabulisa ungadlali mara kujabulisa shofi next so wena kukho la kujabulisa akangitshela awutshelwe yimi ukuthi kanjalo ufuna ngithini ungazasho kanjalo yabo singafuna ukungishaya akafuni ukukushaya yebo uqinisa ungajabulela imali yami ungajabulela imali yami nangithi nawe uyamkwatisa ungajabulela imali yami hawu wena ngiyokuhlela ungajabulela imali meyisa nje meyizela nje angeke ujabule amfethu akusi easy car mfethu ngisebenzela kanzima le mali lena ngisa ngisaba guy next because of wena uyathanda hayibo uyathanda bra nokusila mfethu mina ngifuna ukuthi sile ufuna senze njani change ngithula ngagroove njalo ukubhalele nengoma mfethu umshayelele ingoma leya ngithula angayeka sikase mntana lo nyaka ngisethe sikase balele mfethu ngiculela mfethu ngithula mama hayi ngikuthula yini uza namakhamera la mozozwi-1 sikhulume kahle sikhulume kahle ngilumisa ngezinja njalo manje umlumisa ngezinja wangatshola ngumama kuthi angifonele ke mama ngasafuna ukukhuluma nawe hayi ke manje mina ngichuza wena over yena ngichuza yena over yena ngithi bamcava endlini bayamcava endlini uthi unjani kunini bangikhuza ngayo mara mina ngiyamthanda ngizowenzani mfethu angazi ungidliseni lo ngidlisile yeah ngidliseni mfethu uyazi kekelebete mka everyday mfethu baka everyday out yami hayi lo ngimnika imali every weekend mara na mfethu ngayi 1 a month nigcine nini kungipha leyo mali ngithumele manje nje uza ngifuna silungisa izinto mfethu relaxa manje imali nginayo hayi ukuthi ushintshe limiter phela so manje umobhekile wena akona ama chances ukuthi nibuyelane because ukawu into ayiflop into okhala ngayo fidi ngiyayizwa fidi and ya understandeka fidi because yaxoleleka fidi ayikuthi ukufebele or ngibone nini namanye amantombazane izinto ezincane nje na umuntu angaze ahambe isikhathi eside kanje khani noqabanga ubuya namhlanje phela lo akancenge nokuncenga yazi abanye abafana bayancenga amanye amantombazane ayancenga hayi wena uzoncenga imali kanje phela mina ngiyakondla mina unjenje ngami yazi umile kula nkoma gamakho kanti le mali yomupha yona imalini mfethu umuntu ngimgaya 50% umholo wami imali angikhona ukubhala idwalo ngibona ngisoka imalini angikunika ama 270 la 270 imali yokungihlatha musime ngiyothenga utshwala labo hayibo umthola phethe amakhoyela angazi ngakubona phethe iphepha amaphepha lawo waphatha awami angazi nokuthi uyajiva ukwenzakalani awusibambela kuma 550 nyana unebhayizisa ucofa 270 sithi ngasakunika imali ngoba nongijayivisa ngiyalishayivisa yebo ngi 370 akusho ukuthi uthole umuntu ubani okujayivisayo mi sister ngithi wena bathi ujayiva ngemali yabafana uDisemba manje ubuye sojayiva kayi1 December sojayiva kayi1 nalona uDisemba kumele kujayive hayibo amara utsami yazi makafeli ichero ithole groove na utsami yohlezi groove afile wena ufuna ukushintsha afile because ngiyabona afile wena yangithola ichero sharp nani fidi yangithola ngiyafuna ukushintsha ne mara mfana la ngicabanga ukubuyela kuyi khona umbhekile fidi ungazozenza innocent bhe ukhuluma kanjani na ipo mfana la ungazofuna lo muntu lo yena imali umuntu lo wena akafuni ubana sengifuna uyambona ukuthi unedrama mfana lo unedrama akushila ngispendile uyaspend 270 yonke mfethu cabanga lama 270 imali amanye account anyakhala uyakhala uyangiqatha lo muntu lo wenze ngathi ungiphi imali yokuthi ngihambe ngiyothenga impahla kuyafana kwawena ucabangeni angithi ukuphi imali ukumele udecide ukuthi uyenzani ngemali imali yami mina yami yiye ngithengele impahla engisizayo and then eyakhe yangigcwalisela for amabhuzi 270 ukawuhola boma 550 ukawu noma ngamfonela namajita wami lo muntu lo majita imangitshela ukuthi lo muntu lo usava ina majita no ngenxa yakhe mfethu and nibo mamela majita nibo mamela majita zonke le ngote lezo zayiye kazi ziyamcava hayibo wena shayskive ziyamcava
Bra. Ngine pipe lami kithi. So mozongitshela lento ongitshela yona, yini lento ongitshela yona? Sozothenga le pipe. Uvama session. Uvama session. Nokuthula. Yini? Yo. Angazi ngisafunani kuwe wena. Nami angazi ukuthi ufunani la. Manje so wena ufuna yeke ipipe ifini? Mfethu lo muntu lo ngasingeke ngimchange. Lo muntu lo le disaster yonke le. Done and dusted. Angithi like ufuna ukuthi ngiyeke utshwala ngithi. Okay. Ngizobiyeka utshwala ne. Ufuna ngeke nepipe futhi. Mfethu mina ayikuthi ngithi yeka. Limit ungayenzi njalo nokuthula. Sicabangele nawe. Siphila kayi-1. Mina mfethu mina nangibona ifuture mfethu. Ubona ifuture. Asilokele mangihlangana naye mfethu ubeka innocent kanjani? Asithulele. After 2 months saqala into zakhe abangani bakhe. Angazi uyo badonsa ngekhala badonsana ngethi manzi lapha. Badonsana ngethi manzi. Wena wawuvuma bakudonsa ngethi manzi. Hayi mina ngivumi. Ukuyomise kuqala. Naye uyazi ukuthi like abangani bami ngilalwa abangani bami mina. Ukubola ulayo. So manje ukuthi abangani bami bangilawo. Iye kasi ayekho umuntu ongakhala ngolomntana lo. Bonke. Kwasana. Imjava yonke yamcava, ingoja zonke. Mina ngifuna ukumlungisa umbona kanje. Uhamba ingoja. Moshekile lo muntu lo. Angazi ngizolungisa indla. Ala sekumoshakele. Nokuthula. But